Numbers chapter 11, verse 4. And the mixed multitude that was among them fell a-lusting. And the children of Israel also wept again and said, Who shall give us flesh to eat? Just as a side note, I think this is the first story in the Bible that talks about lust. And notice it's not sexual, it's about food. Interesting. Verse 5. We remember the fish. Right there, we know they're backslidden. Right there, backslidden sila. We remember the fish which we did eat in Egypt freely, the cucumbers, and the melons, and the leeks, and the onions, and the garlic. But now our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. And the manna was as coriander seed, and the color thereof as the color of bdellium. I don't know about you, but that doesn't help me at all. I don't know what bdellium color is, and I don't even know how to pronounce it. Verse 8, and the people went about and gathered it, and ground it in mills, or beat it in a mortar, and baked it in pans, and made cakes of it. And the taste of it was as the taste of fresh oil. And when the dew fell upon the camp in the night, the manna fell upon it. Then Moses heard the people weep throughout their families, every man in the door of his tent. And the anger of the Lord was kindled greatly. Moses also was displeased. Can you picture this? Full-grown men, mga lalaki, nagtindog sa front sa pultahan sa ilang tent. Kung sa, we would say at the front door of their house, ug naghilak, kay wala sila'y sudan. That's what this is. We remember the fish and the cucumbers and the melons. They're talking about sudan. They missed their favorite food. Ug naghilak. Wow. Bisaya. Ug nasago, ug ang nasago nga panon nga diha kanila nahulog sa pagpangibog. O ang mga anak sa Israel sa mihilak, pag-usab. Ug miingon, kinsang mohatag kanato og unod aron mo kaon kanami sa karne? Kanunay utan? Actually, walay utan pud, man. Ano lang? I forgot. I'm in the Philippines. I just have it lang. 5. Kami na hinumdum sa isda nga among gikaon sa Ehipto nga walay bayad tungod ulipon mo. Wala mo'y kwarta nga makapali og isda. Barato. Akong ibaligya kanimo. No, akong ibaligya ka, di ba? Ako kang ibaligya. Here we go. Kami, stop it. Preaching time. Here we go. Kami nainumdum sa ista nga mong gikaon sa Ehipto nga walay bayad. Ang mga pipino o mga melon o mga katsir o mga sibuyas o mga ahos. Apan karon ang among kalag nag-uga. Walay bisan unsa gawas ni ining manna atubangan sa among mamata. Uang manna ingon sa liso sa God, whatever that is, G-A-D. Uang color ni ini ingon sa color sa bedelyo. Uang katawhan ng lakaw mitigom ni ini ug mi galing ni ini diha sa mga galingan o milubok ni ini diha sa lusong ug miluto ni ini diha sa mga kalaha ug mihimo og mga torta gikan ni ini ug ang lami ni ini ingon sa lami sa labas nga lana. Kabalo pulong labas, presko, di ba? Presko. Ug sa diha nga ang yamog nahulog diha sa kampo sa pagkagabi ang mana nahulog nganha ni ini. Unya si Moses nakadungog sa katawhan nga nang hilak sa kinatibukan nilang mga pamilya. Ang matagtaw diha sa pultahan sa iyang tola ug ang kasuko sa Ginoo nahaling pag-ayo. Si Moses usab wala nahimuot. I thought I was going to be preaching from verses 24 to 29, and then God
pulled me back to the beginning. The title of my sermon this evening is a little different. The skill of complaint transfer. Kapag mo sa plong usa ka complaint, you can file a complaint. They say on the back of the bill, may reklamo, di ba? So ang kahanas sa pagbalhin sa reklamo, or pagreklamo, ang kahanas sa pagbalhin sa pagreklamo. In a few minutes you will understand, and you probably won't like the sermon either. So magapota, huwag ka mo makalingkod. Oh, Father, thank you for tonight. Lord, thank you for the message that we need. Lord, I pray, God, you'd work in all of our hearts, starting in mind. I pray, Lord, that you'd help us not to be complainers. Lord, I pray, God, we wouldn't murmur. Lord, I pray, God, you'd work in our hearts tonight. Stir us, help us, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. The message is very short on paper, but don't frown at me or it might get longer, all right? So smile. Murag malipay bisan dili. Pagkaluoy sa kinabuhi ni Moses. Kung mabasa ka sa Book of Numbers, makita nga ang iyang kinabuhi dito sa kamingawan uban sa children of Israel. Ang iyang kinabuhi, maulamang ang nagsunod-sunod nga mga kasamok. It never ended. One chapter, there's a problem, God fixed it. Next chapter, laing problema. Patong-patong, matagadlaw, nga walay paghunong. That is Numbers 11. We skipped the first 3 verses, pero bisan diha, nakita ng pagreklamo. Then sa verse 4, magreklamo pag-usab. They had, at this time in the story, they had food and water. Nana sila'y pagkaon ng mana, nahulog, matag buntag sa kaadlawon. Naay tubig, bisan kanuski kinahanglan, naay bato, and when they needed water, God would give them water from the rock. The Bible says that rock followed them, and that rock was Christ in the New Testament. They had food and water. So here in Numbers 11, they found something else to complain about. That's what complainers do. Kung ayohon us ka problema, pangitaon ng laing problema, aron magreklamo, kabahin, niana. Complaint, transfer. Look at me at verse 4 once again. Numbers chapter 11, verse 4. And the mixed multitude that was among them fell a-lusting, and the children of Israel also wept again, and said, Who shall give us flesh to eat? We remember the fish which we did eat in Egypt freely. The cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlic. May I just point out, nainumdum sila sa pagkaon nalimo sa pagkaulipon. You ever notice that? Kung ang yawa magtintal nimo mobalik sa imong daan na andan, magpainumdum siya nimo sa imong lingaw-lingaw, pero dili magpainumdum nimo sa kapaitan. Verse 6, But now our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. Verse 6 sa basahin, Apan karon, ang among kalag nag-uga. Walay bisan unsa gawas nining manna atubangan sa among mga mata. That phrase, among kalag nag-uga. Is that clear to you? Medyo libog. Medyo libog. Na-uga, na-idea just naniwang sila sa ilang kasing-kasing. Can I use niwang? Naluya, nagikapoy, gisumulan. There we go. We're tired of it. Is that right? Gisumulan. Fed up. Now, here's what I want you to notice in this story. Sa adihang bago pa sila migawas kikan sa Ehipto, nagreklamo sila kabahin sa lain problema. Nagreklamo sila nga walay pagkaon, busang Diyos mihatag kanila sa manna. The Bible calls it
angels' food in the New Testament. The Bible says, ang tao nagkaon sa pagkaon sa mga anghel. Matagkaadlaw, or in the middle of the night, somewhere in there. Sa diya, ang yamog nana diya sa yuta, ang mena nahulog gikan sa langit, ug sa buntag sila may mata na ilang pamahaw dito sa gawas naghulat nila. So naay problema, walay pagkaon. Ang Diyos naghimos milagro, nanay pagkaon. Nagreklamo sila nga walay tubig. So ang Diyos naghimos sa milagro, may hatag kanila sa tubig, gikan sa rock, gikan sa where the water was bitter. They threw the tree in the water and it became sweet. Naay problema, ang Diyos nagsalbad. So sa atong nakitaan, sa atong text verse, sa dihang ang Diyos nagsulbad sa ilang mga problema ug nag-atiman sa ilang mga panginahanglan. Watch now. Wala sila nag-undang sa pagreklamo. Nag-transfer lang sila sa ilang pagreklamo ngadto sa lain area. Are you listening to me now? Aren't we good at that? Hanas gyud ta sa pagbalhin, pag-transfer sa atong pagreklamo. Do you know what that tells me? Watch now. Instead of being thankful for the manna and the water, they just found something new to complain about. Imbis sa pagpasalamat sa Ginoo sa tubig ug pan gikan sa langit, nakaplagan nila ang lain problema aron magreklamo gyapon. Do you know what that tells me? Complaining has far more to do with our attitude than our circumstances. Ang pagreklamo na mas dakong kalabutan sa atong attitude kaysa atong kahimtang sa kinabuhi. Dili ta magreklamo kay pobre ta o tungod na ay problema, magreklamo ta tungod kita mga tigreklamo. I told you this isn't a nice sermon. Oh, we're good at complaining. Hanas gyud ta magreklamo kabahin sa tanan. Now I want you to notice, it really makes God mad. Malagot gyud ang Diyos. And now as a father, I understand that. Ako ang amahan karon ug sulay ko maningkamot ko mag-atiman sa panginahanglan sa akong pamilya o kung akong mga anak magreklamo kabahin sa akong pag-atiman. Pwede ba? I take that personally. Do you understand that phrase? I take it personally. Modawa ko niya na ingon nga makasakit batok na ko. Uskataki, nagdawa ko niya na ingon nga uskataki batok sa akong batasan. Kay ako ang nagsulay, magatiman nila. And that's exactly how God feels when His children complain. Ako ang miatiman nimo. Og dili ka mag-appreciate sa akong gipang buha. God got very angry. Nalagot, nasuko, gyud siya. I'm saying tonight, complaining has more to do with our attitude than our circumstances. Kung kita magbalhin sa atong pagreklamo, gikan niini, ngato niini, ang problema dili ang kahimtang, ang problema maong tao. Listen now. Kung makaplagan nimo ang imong kaugalingon, nga magreklamo kabayan sa uskadakong problema para nimo dako. Dayon ang Diyos mo, atiman mo salbad niya na. Pero imbis sa paghatag o pagpasalamat, diretso, makaplagan nimo ang laing butang o magreklamo kabayan niya na.
Ang imong problema dili ang imong kahimtang sa kinabuhi. Ang atong problema dili ang kahimtang sa kinabuhi. Ang problema mao nga atong attitude kabahin sa kaayohan sa Dios. Lukop sa Biblia gisugo ta balik-balik nga kita kinahanglan mo hatag sa pagpasalamat. And I got news for you. You can't give thanks and complain at the same time. Dili mahimo ang pagpasalamat samtang magreklamo. Ang rason nga kita magreklamo, simple kaayo, dili ta mapasalamaton. We are not thankful. And the reason we are not thankful is because we regularly disobey the command to give thanks. Ang rason nga dili ta mapasalamaton tungod kita makanunayon magbaliwala sa sugo sa paghatag sa pasalamat. You don't give thanks because you feel thankful. You're supposed to give thanks because God commands it. Ang Kristohano nga dili mapasalamaton, ang tinong problema dili siya mohatag sa pasalamat. So dili siya magbati sa thankfulness because he doesn't give thanks. Thankfulness is a result of giving thanks, not the other way around. Dili ka mahimong Dili ka mahimong mapasalamaton aron mohatag sa pasalamat. Mohatag ka sa pasalamat aron mahimong mapasalamaton. People who give thanks become thankful. Kay maghuno-huno ka kabay sa tanan maayong ang Dios mihimo para nimo. 1 Chronicles 16:8 if you have your Bible. 1 Chronicles 16:8 na daghang sugo sa Biblia. Kita maglantaw tulog ka bokra para sa time karon. 1 Chronicles chapter 16 verse 8. First Chronicles chapter 16 verse 8. Kunanas, amen? Give thanks unto the Lord. Call upon His name. Make known His deeds among the people. Paghatag og mga pasalama ngadto sa Ginoo. Pagtawag nga na sa iyang ngalan, ipahibulo ang iyang mga binuhatan diha sa katawhan. I preached a message a few months ago, right before I went to Gensan, because I preached it in Gensan. And I preached a message, and I preached this. I said, we are commanded to give thanks many times. Does anybody remember how many times we are commanded to be thankful? Remember that? Nasyak gayud ka mo. Pila ka panahon, gisugot ta sa Diyos nga magmapasalamaton. Do you remember? Dozens of times commanded to give thanks, only commanded to be thankful twice. Why? Because if you give thanks, you'll become thankful. Daghang Kristohano maghula hangtod magfeel sa thanksgiving. I don't want to be insincere. That has nothing to do with obeying God. It's just like God loveth a cheerful giver. That doesn't mean if you're not cheerful, don't give. Diba? Ang Diyos mahigugma sa ka malipayon nga malipayon nga microphone nga namatay ang batteries. Ang Diyos mahigugma sa malipayon nga tighatag. That does not mean ayaw paghatag hangtod malipayon ka. Diba? Pero kana itong attitude kabayan sa paghatag sa pasalamat. Well, I don't want to be insincere. No, you're just disobedient. Sorry. Let's go look at another one. First Chronicles 16 verse 34. First Chronicles 16:34. First Chronicles 16 verse 34. We were already in 16, weren't we? Same chapter. You'll also find this, I think, in Psalm 106 or something like that. This is in Psalms. 1 Chronicles 16:34. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good,
For His mercy endureth forever. O paghatag ng mga pasalamat ngadto sa Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Now let's go to Psalm 30 verse 4. This is the last one we'll look at. No, I think we got a couple more. Psalm chapter 30 verse 4. Psalm chapter 30 verse 4. Psalm chapter 30 verse 4. Kunanas, amen? Give you another second. Psalm, it's in the New Testament, right after the book of Revelation. If you don't know why that's funny, just laugh. Psalm 34, kunanas, and I'm right, Psalm 30 verse 4. I'm sorry, Psalm 30 verse 4. Kunanas, amen? Amen? Sing unto the Lord, O ye saints of His, and give thanks at the remembrance, I love this, of His holiness. For His anger endureth but a moment. In His favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Pag-awit nga to sa Ginoo, o kamong nga iyang mga balaan, o paghatag og mga pasalamat sa paghinumdum. I think we should add diha. Diha sa paghinumdum sa iyang pagkabalaan. Kay ang iyang kasuko nagalungtad lamang sa makajot. Diha sa iyang pabor anaa ang kinabuhi. Ang paghilak mahimong mulungtad sa uska gabi apan ang kalipay nagaabot sa kabuntagon. So what I notice as I read this verse and the one back in 1 Chronicles 16 verse 34, do you notice many of the commands to give thanks, the four, it says, sing unto the Lord, O ye saints, give thanks at, the reason, at the remembrance of His holiness. Do you know what the problem is? We only thank God when He does good things for us. God says, you need to thank me for how wonderful I am. Maayo ang Diyos, bisan wala siya mihatag ni mo sa bagong nga, nindong nga panalangin karon. Matinumanong gihapon siya, naghawid siya sa imong kaluwasan, nagbantay siya sa imong kaluwasan sa mga gihapon, wala siya na-change tungod na kay bad day. The reason we don't thank God is because we only think to thank when it's good for me, instead of thanking God for who He is. Give thanks at the remembrance of His holiness. I'm glad God is holy. Nalipagyud ko nga matarong ang Diyos, balaan ang Diyos, kay siya ang maghuhukam sa katapusan. Ug siya magtulid sa tanan nga hiwi nining kalibutana. Give thanks at the remembrance of His holiness. Now I have a question. We're not going to look. There are many, many other verses that we could look at, but it's the same thing again and again. Give thanks, give thanks. I have a question. If you're an adult, dako na ka, is there ever a time in your life when you have zero problems? Naay panahon sa imong kinabuhi nga wala gayoy problema sa imong kinabuhi. No, not if you're an adult. I mean, maybe, but not me. Do you know what that means? If you always have some problems, that means we're supposed to give thanks even when we have problems. Kung kanunay na problema, o gisugot ta nga mohatag sa pasalamat, klaro man, kinahanglan ta mo pasalamat sa Ginoo, bisan na mga problema. Kay napud mga blessings. Mayo gyapon ng Diyos, bisan ako na problema sa akong kinabuhi karon. That's why God gave us 1 Thessalonians 5:18. Turn there with me. 1 Thessalonians 5:18. 1 Thessalonians 5:18. First Thessalonians 5:18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Diya sa matag butang paghatag og mga pagpasalamat kay kini maong kabubuton sa Dios diya ni Kristo Jesus may tungod kaninyo. In everything give thanks. Kanusa ang Dios nagdahom nga kita
maghatag sa pasalamat diha sa tanan. Diha sa tanan. But really, the message tonight is not about giving thanks. It is about complaining. Because when you complain, you are disobeying the command to give thanks. Samtang magreklamo ka sa baba or sa huna-huna. Because let's just be honest. Let's just be honest. Ang mga pagreklamo nga mogawa sa baba, pipilat gayud kung kumpara sa mga pagreklamo dere. Diba? Daghang yun diri, pipilat mogawas. If you have any kind of character at all, that's true. Mas daghang diri kay magpugong ka sa mong baba, hopefully. Complaining in your heart or with your mouth is the opposite of giving thanks. Ang pagreklamo, pinagi sa mong baba or diya sa mong kasing-kasing lang. Kana man ang kabaliktaran sa paghatag sa pasalamat. So, unsa ba ang atong problema? Nga naman kita magreklamo. Nga naman. Here's what it is. Sama gyud ta sa children of Israel dito sa Kamingawan. Dali kitang maanad sa kaayohan sa Diyos. Nalihid ka nato. All we have is manna. That is a miracle. Ang Diyos naghimo sa milagro, matag adlaw aron dili kamo mamatay. O wala sila nagreklamo lang, nagreklamo sila kabahin sa milagro. Kisubulan na. Nga naman dali siya makaulan sa ista-usahan. We remember the fish. I'm so glad they didn't say chicken. Because I like chicken. And they couldn't say baboy because that's bawal in the Old Testament. Sayang, wala sila kabalo. And dali ta manad sa kaayohan sa Diyos. Na ay problema, ang Diyos mo tabang, uy, salamat Ginoo. Unsa pay lain akong problema? Uy, kanusa ka magtabang ni ini? Amen. Ako nagpakita sa uban ninyo karon sa rason nga nakulang ka og kalipay. I think I just messed up the grammar, but you know what I meant. Wala ko'y kalipay. Kamusta mong paghatag sa pasalamat? Complaining is a habit of the heart. Ang pagreklamo maong naandan sa kasing-kasing. Ang pagreklamo, watch now, wala gihinungdan sa atong kahimtang sa kinabuhi, apan hinuon sa kahimtang sa atong kasing-kasing. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Gikan sa kadagaya sa kasing-kasing ang baba mag-istorya. So kung naay pagreklamo mugawa sa akong baba, kana nagpasabot na daghang dagaya na pagreklamo diri sa akong kasing-kasing. Complaining is a habit of the heart. Hanas gayud ta sa pag-transfer sa atong pagreklamo. Uy! Ulan na pud!
Kikapoy ko sa ulan, matagadlaw, ulan. Di makaatubi sa nasa. Sa sunod buntag, huy, init kayo, kanong sa mabugnaw. The transfer of complaint. Ang Diyos nasa langit, unsa pa akong mahimo? Kung naay ulan, magreklamo. Kung naay init, magreklamo. Unsa niyong ganahan? Malangit na! Watch now. Kinang problema. Masamok ang tao sa iyang asawa, sa iyang bana, tungkol sa iyang nilihukan, tungkol sa iyang batasan. Dayon nag-grow siya gamay ug ma-change. Pero imbis sa pagsalamat sa Ginoo nga nag-grow siya, diretso pangitaw ni mong lain area sa iyang kinabuhi nga dili perpekto ug magreklamo kabayan niya na. Hey, young people, I'm telling you how to have a good marriage. Stop complaining in your heart. Married couples, ganang ka sa malipayang nga kaminyon, undang yung pagreklamo diya sa mong kasing-kasing. Walay kapares nga perpekto, apil man ka. Can I ask you a question? If God fixed the problem that you complained about this morning, what would you complain about tomorrow? Kung ang Diyos, unta, mo ayo karon, mo solbad karon, sa bisan unsay problema nga, bisan unsay kana nga problema nga imong gireklamo, ganiya. Unsa ba ang imong reklamohon? Ugma. Kaya ang tigreklamo, magreklamo gyapon. So many Christians are waiting for God to give them a perfect life. Kadaghan sa Kristohano naghula alang sa Ginoo. Ano na say nga naghula hangtod ang Ginoo, mohatag kanila sa perpektong kinabuhi samtang ang Diyos mosulti. Ako ganahan nga ikaw mapasalamat ton sa kinabuhi nga akong gihatag nimo karon. Pila ka problema kinahanglan kasalbaran sa dali pa ka mahimong thankful. The truth is, for most Christians, we want God to fix all the problems. Then I'll be thankful. That's not the way life works. Last question. Are you a skilled complaint transferer? Ikaw ba usa ka hanas na tigbalhin sa pagreklamo? Ang kahimtang dili mausog, ang atong attitude ang kinahanglan mausog. Pagkamayo sa Diyos nako, basta walay problema sa akwa. Kanatong atong batasan, mayong Diyos, basta lang walay problema. No, mayong Diyos. Mayong Diyos. Why don't you decide, listen, I don't have a life problem. I have an attitude problem. Kinahanglan ko mag-change sa akong attitude. Ang pagreklamo magikan sa kasing-kasing sa tigreklamo, dili sa kahimtang nga nagpalibot kaniya. Magreklamo ta kabayan sa sudan. Magreklamo kabayan sa
dili sakto ang paglungag. Magreklamo ta, kabayan sa utan, magreklamo, dili kini akong favorite klase sa isda. Kay walay favorite klase sa isda. Kung naluwas ka, dali ka ganan sa isda. I'm just kidding. Para sa atong mga students, I'm just kidding. Kini ang permanente nga guba. Akong staff, kanang ay makiguba, ako nagdumo sa isda. Ganan ko sa isda, dito sa dagat. Philippians chapter 2, verse 14, and we'll be done. Philippians chapter 2, verse 14 and 15. Philippians chapter 2, verse 14 and 15. Una say amen? Do all things without murmurings and disputings. Pedayon ta sa verse 15. The next word is that, translated correctly as aron. That ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Buhat ang tanan mga butang, wala yung mga pagbagulbul o mga panaglalis. Arong kamo mahimong dali sa luwayon ug dali sad-an, ang mga anak sa Dios dali padlongon, diha sa taliwala sa hiwi ug baliko nga nasod, taliwala sa kang kinsa kamo nagdan-ag, are you listening? Nagdan-ag ingon nga mga kahayag sa kalibutan. I want you to listen very carefully to this statement. Complaining Christians are not bright lights for their Savior. Ang nagareklamo ng mga Kristohanon, dili bright, dili magadanag nga, I don't know, danag nga siga, nga kahayag, dili bright, buto lang. You're not going to be a bright light. Listen. Listen. Ang pagreklamo, magtabon sa imong kahayag. Instead of complaining about our problems, let's thank God for our blessings. Imbis sa pagreklamo kabayan sa mga problema, untang nga kita magpasalamat sa Ginoo para sa atong mga panalangin. One every head bowed, every eye closed.